Ahwefo me mama kwaba e de by emergency Ghana TV so na next story abetap no say yenua be me bi e de na asem abepie mu e wo Sompa TV one ye maame Oheneni edi Nkomo na mo nse ne nso mo amawo nkola no say ye be ma na so oba na obi ana se panyin bi e be ka se me yiri miku ye sre muntia omo wo sa anyama no ho esanse next story ye nsaka e wo fidiem ha se no mo na wabetena ase na odi ni Nkomo no enam saade no nso ena akwakọ wie bebi foforo eni ntini ye kọ ne nkotie story no mu nsem emra na ye ba na mabedi wadwenche e de afa asem wehu se ne so be subscribe na wa like na do comment nso aba comment section as ye kọ ne gohwe video emra number 1 Kobe Frank e ono free ba en Kramadina oba ne kontonkro solo confession yawo na atwetwe niam nyina ade be Kobe ya te say omi pachoye wo ka say de hwan na beti omi pachoye ohoye nyame adom yo okwa hia sorry na me call Glorious Commission Church by say waja so me fi ho ba ahase na me call CAC CAC de ne fansa ni fato Bible ne so usani fa na bodin eye me Kobe Frank me sada Bible yiso sa sama me bekan no kretrodo mi nitro onyame boa me Kobe asembe na wo de aba wo ba me DM mu na wo chat me na aso case bi a pese wo de ba all the way from Accra and me my BG ma wo buy asembe na wo me ba choma sem nyina ne se me ba se mo be boa me spiritually and afi honama fam nyina dear spiritual issue na aba free baby ni beduru ho ani se embra na misua no enema bi kokoso na me gidi se bia eno na dia enema cause agire baby mu na ehunu wide betimi dia bo okay ne ten se embra na misua no na maami bi ayana ofre me se ni kunu ne me maami bi from se ni kunu majapeni ni yere o papa nua pani yere ti emfa ne se wo maami enti otimi no aduane otimi bibia otimi ye mame enti ayana o se mi be sra na chi e ma no wodwale wi a enti ayana metai ko ye ma no enti dakro ena me koye na ofe ma no wo kwa akosra na chi no ane ena ofe wa no ana ofe ma no yo enti fiti ho no satan na wo mfie sen satan no na me wo mfie be 12 13 mo hoko satan na mo school enti esi ye no na mimi obi a me ho jopa enti ebedu baby no na afedie mani so aye krakra fiti satama oye sa de no ha se mani so aye krakra na afi maintenance school dem ye wo class kwa na bitimi free class na teachers for ni bisa se hemfa na me fa koi o na minimade kakra enti na mchinchin wura mu mitime to tire me form 3 me to tire ama ye chiro me cumulative record ka ye chiro mu se me to tire ai me kumu no ma me kumu no ma bo sa terminal report to say we expect in tie to an crown bro for can say catapult pay out to as well enti ewomu ana emrebi me call private manosis mina say e obi enu a wodidi enti me wo ho me di kan on say satam na eni public toilet bia wo ho tina mo ko free road na ye ko ha bush isa
nti me wo ho me di kan wo ho ana me wo ho no ma sa ma me ya me kan asemi obae ono so ebeni ono so ba beni nti obi oba na me adi kan wo ho na me hye wo adi kan wo ibushi ho nti me nim se ohun me dia ma manim ana obekotoe obewro ne ho o manim nyina eye ni obeye nyina wi nti a wo no ho a wo ma ame no sabe na deja sa ni bibia eti from a hono na afedie na from a hono na afedie mi bibia asesa ase akono usan hu sa de ne die ase akono bia be hye mi mu ase akono bia be hye mi mu ti mi ankasa me wo hono a aboa kra na ase ese me eye me se me nkokire na me ne nda right enti na me twetwe me be ma so enti me kwako eka kakra that was 2015 me ye be control B me control BC 2016 enti 2015 na bodamfo ba bi wo ye area ho ma me ne kodai bia wa bodam omo no wo ye den na obetimi ne bodani ada mo mi nkwa na me first time no na me chese nipa no na dwene nye eti ye pese esua de wo approach na kwan be so na wo be approach ni se woni ne koda me de mi hu yan se me koye na o ho no mu a na me koye na ono ankasa kra aja no ho ato kra dada na se anajo dabi nya anajo kra be time be 5 mo ti no oda fa he dan bia emunya nsimie bodamfo asabi waye ne hu fin sa obronsam tirimo odin obi baba mu wani mu nyamfo ntese etu kwa woni ne danso wanka hwe won sa feelings abodamfo nyina omote wanka hwe wahu so no yafo anadwena se no ono no da obi ne beda no wantimi ankekam aye din abode besi nyame ade kre ya ode ye major party ade minimu kre no kola ode ye ma ye ka se papa enti eba ni sa no me na me hu sheda me jonso a me ti ya obi nu wo na asatan me ni enti na me nim de ko ana na ye how ti ade ne tena me hu chei ti me be wie school no me wie school anche na me nine started say ye me ya wo ya ti me nine left one no started ye me ya fiti me hips ne so enti ye me ya ma na edu baby na mitimi nante nti manfa ko hospital so da because that time no efie ni binti no na menenam so asa na me be yare that was 2018 2019 ti me be yare serious pa ko da hospital me ko coma cra 4 days enti meniti na me da hospital ya chichire me nsa aku we bo empam we so bo empam na we so bo empam ti meniti no me hu se me ko hospital de ba mansa hu bibia bi anti me da hospital for almost 1 month na eyi me waka change onyi nyoma no enti eyi me no eyi me a me ba fie da de na me ba fie no mi be dru fie a obi ase wabo ame sa ma mi kroya sa be bamo mi obe bamo mi be ye aso be wo tu obe ye ma tu enti oye sa de no na de chin a me call private no manti mi amba fie ti ye be fa mi fie private ho na e ba fie enti honum no ye de me ba asofu bi ho e wo mi fie kura na se wo ba kru kakra bi eno hoso kakra na ente ho na me betina ye adwuma kakra na aja me nan ye kakra na me so ne me bankran na ma be pepa bi ade nti ha na me ba ye no me ye adwuma bi e koso but sese no me nan no aha side be ye me ya dada no still na guse me ya na nzimu a ene si enya ye se ekofo ana sese dia hondin wo mu no so sese no eno so asan start na e ba ye no dia ko hospital ama o ma hwe medically
actually say bia this is the course Emma bibi say course because as what the wadwin ni na akosi spiritual side ho me niska make say me dey call hospital o mu se bi se bi obenya bi me niska me dey call hospital enti fiti se me nine dey starting any dey me fan call hospital grand check it da kra say bia bibi say na ye me ana bibi say na ye me anti esa wo de ko anti ha na me bae no me jinta me bae nyina say mo beboa me say hunhun mu ni honam fam nyina na say bia hospital kra na mo de me bekwa na nka me check enko check hwe say den kasa na ha me ana say na nkasa na he na wo me sisia no me wo Madina oibi na wo maame we me maame no mo wo krase voter mo Eastern region Crafahin Afran place okay aye so also your twin mpacho aye nentafo aba what anu so your bema aye Ewurade jam wo bema me mienu because nentafo aba amen yo tune no atanu na epeni me na me epeni una epeni mpacho aye aw it is say both physical and spiritual ene na chese bema na ko hu pa wo wakra direction ye di the oshe spiritual no maye no won kan kai ni enim ke ma ba Friday no obeye adwuma ti ma wo kɔ ne ho no ohye no ka spiritual no bibia ye okay na fe ya boa wo physical no wate na ya hwede Ewurade be ebeye ama wo ya wra wo sem wo me se champion munyi nyumene maye ne yemfa confession ne meto aso firi nkran ne ba ne enya ne kwantem no nko na de ansa ne yema ne nko hu pa betra so mami tena ni say mechia etiefo ne ahwefo ni pa namba be ma no afre no akọ new boy town o new boy town boy ya semu ya wo ken so mami ahweho pa Kevin mu na wenu ya bo confession ba kwa na attitude no wo mu enhye bibi enso so wo ba na obi ebegegina na say obi so opena sem meyire mikru ya yema yani na ya ma yense ya to do same na be nse yes na ye debise no ni ade akode ya ma ni hu nyina enne wode tia say nyina efri sa maame no a wode no ehye ase no maami na di akora yinya bepim sa mre wese so mami ekwan ya ofa so ya woni sebe bodam ni no ekodae no wo se nka bodam for de nka wekeka nanso nam spirit na abedua boy mu no ene bodam ni dia no ewo click enti bodam ni no spirit na ye woni mu no ene spirit ye wo boy mu ehia no wo mu ehu wo mu ho se na maame no spiritually no link boy no dada wana ya ma na kono abehye ni munum ni ade how come sebio abema eja ni nai na maame panimu a ya wanyiri timi ko wro wo gina akoda nanim eja wo nai ekoto sebi wanam nyina egu wo na akoda yi adentra because opese ose no wode no eje ni niema na amasan ma wese nyina aba na yade na ya wo kan say onya that infection no eno ni nyina na kwakọ spiritual because a link bi na maame no eye eno no so no eba wo na mu sa na infection ba so of maame timi di ko wasire mu ni wo ba bia ti say eche e wo widie ni mu a sana eye sa infection no na ama ni jonko eni ade ni nyina sese no ewewe kase no mu ni ade enu ntino se na sabio onu so ni bi wo hie dafui entima no ko check mpokra na confirm se e bia infection na se bia yesei ne momodu ase die ya onu ankase kase spiritually no hie deliverance em se odifo pa de na no yehwe adwuma obedi wo ha se nanya asam ketoa wenu kra de ebeye no ade ketoa bi na sika fam sof ma mi se de ayedi hu na no em se wote ye okrum ni bia ya obaye akole ya wo pe bibi kakra ma ni
ase we serani abase bu se akode ye opi bi kakra ma ne kwa ya say de no TV so street de na me say blay de we animre na me see wani abli be pesca TV so street say 1 billion ani achire 1.4 ani achire yeko adopa ayeko adopa tete akwadranto 1.1 no dia 1.4 o ka chene na busu apani bebo enti no se no akode wo hwe a woye hoya woyale hwe nani woyale pa mo je nyina bibisa enti so mami se na o kan no so odifo pa ba be hwe no na achire no so no e won kran ho no ai because sena no hwe ya no ba ya okoye asa akoye holiday ya be wan hwe na wa ba say in terms of hwe no nkran ho no ma ebeboa na afi no eno so ekokoda na hunam famu de no so naja wadaroma sene ya na etiefo etie ye no na je say wo mo ba be ye moa na ni jonko no ni ade no so no we akoye ne estro ni bibia na ye hu ba bia ya de no na moa bia betumi de abo ne bia no ye de abo no na mo ma mefo a sebe mo wani nan a mo de mo se mo de be say enkrofo ne ma no mo hwe ni yo na mo so mo asefo mo ma no mo na no mo so wo no mo sani ma we say no nyina ebe be ko wo mo so eno tie nya sa bone no eyo akro bi hu ye ofa wo worry spiritually for what nya wo le mu no akro no wo sha enam se wo pese wo say no nti awofo ya yemma yani na wono na obi ka se meyire efense me pakoro ya asem manemra me fie ne ade a yemma yani na wona ma ye so sansem no so ena edi abrante enyin so for me da ase de manuesi my lady me da sipi na to de bia before ya na eya how bebre ne wo wiase nipa bia wona hyebro de ba wiase na akoda esuko no ma me de me hyebra ba wiase na maami a wadi nkyene boto be ye de wo ho chese watimi abone amanyina dane ama nipa te classroom a krofo osua de atwere exams no woni okun no ma enti sa no na ese ye ya na report no ye twero interest a dia wo ye die no ma de beche no ai anything enti my lady bo se terminal report no ba bi atwero interest enti minim brofo kra ni teacher no wode be twero se na nige no makum ho so be twero ne hunting ye nim edie be enti na wo se basa mami wo wakono wo feelings na African kwana obi e baifo a won fa nya hwee manipa nanso won de wodi sei nipa brai niama papa bebre na wo nanim anko betumi aye eba ne se na afa de yare echenchirenchi aba betena ne so mami busuefo ya mami panimu abre wakowro ho kire akwara ansa na oba be ro ne ho kura kire be ma na niama bebre na akoso my lady enye chips a enso so watimi akowro ho akira be ma ye ama na bra bonyi na ba wieye enti wo de wunima wo ma na wo mo no omo ho nya wakono my lady to de bia eya na anu odi ya na emu oya wo bra yi sei metie ne nsem na tem de koma dwendwini mu a chese edrum pempen so otimi ni bodam ni kura akoda edi akokoduro ensem bi sei no my lady ye krom ba bia bibi ne bebo wura wo ne be mo anya sa watse ne ama agu ni so no ono na gina enti sei ne ekrom ho nka we ne maame na nka akosama na himfie ne de akofena akofanse kwa adu sei na abrante wuyi ano sen because enya kwasa akwada aketo ai be emma bebre man panyifo bebre ne wo so yese wa enti me doubt no of course dua kura my lady obi bo obi dua ye beda ne dua no nenso so ye den obekọ hospital enti sane anadwene ye no nom ne ade no hospital ne de e wo so okọ na ye nyina nso ye ntu abatanfo ni bi fo se owo ba na obi sha se ye na me yire e na me kunu a no me mani sika emma fo na ye de emma witiri munya wo de because wan hwe ya obese wo ba ose wo ba so obese ne dachi animguase ya ban so a wo eni a wo akra ba wiase no wo ne kan wo na wo no mu kura tumi bi sei no o mada woro ma sane aye bre ya nkrofo enu anuane boni ku yen no komo kura bi office te ho na se komo hwe ne amam na obi di bibi gu bibi mu a eyesa na omu hu omutimi kura aboa me ye che nkrofo ntem na omunyai se omude sen nkrofo ma no ne no na mfa hwe my lady medase yenso ye das papa abrampa betonte wona fe ye mfa confession akomienu bi na yenko talk show mra na me se na de ne krenkre to krankra my lady medase pi nyame hira papa ni adwuma pa wo ye
dwuma de wo ye bia fi nyame ne ya hoden no kwasem anti yero ho a Ghana fo nso ye da o mase pa ma lady dodo no a ye no kwafo a o mo pe no kore wadamfo yi lady kokoi a watwa ne ti ase se wa bonsu me ba ohene ba se wa bonsu se wa ka se ne kro be ba be chia me o ene wa ma no ono so me hwe ne interview so kasa se wa so ka no kore obe kire ma kire so mu nya mo nkwase asem no on se asem no de wo mu nyina se wo so wonam eleba ho ba bi no hu se pan no a abo aturo nipa na fantomago nya na kwa no patutu o pepa aturo no ya she robe aton amaye na we o man ye be ye ni male didi wo ase obedi ani mu se no osahene no na ye di ache ni ya tututu ni bia male di medase pi na abrantie male di enne eya disua kese pa na da ho sa abre no wo a wo be wo ba male di wo a wo be wo ba ye obi be ye maame pani ana papa pani wo ye oba wo de meyere wo ye be ma wo de mikunu no wo ye yesa fansa wo na ni ase be ye fita eya obe pa akra na se ne dache maladi sane ma we se o mesi bisi na me mahunu bi wo de mikunu aso dem na akra ni tu maame ni duku maame pani ne watwa sakola ibi wo se ne wonya tu me duku dia na awade ne beba so wo se awade ne beba so maladi besi ne abrante num wi abema fefefo nimu ade onum wi ya wo kan bibia enti wonte enti sankwase asem we ya omudi omu ye be ya na nkwase asem si ya nom di no maladi ye de be kan no kura ni si ya kire omu se omunya sankwase asem no maladi abema yi bodani one ne koda ye ne nye bodani tra se otimantem wo keke eye hunhum na odi bia no no one baba ne no direct no ema ne koda yi enye bodani zo ne nam ne ba bi anu akoso ne nsase mbesem ne woda eye honhom no eda ofina no ane da wowro no homa ni hu no hu nyina no ane bowura no eti abrante maladi kan wo kan hu masem nyina sanete yade bebira beto ni paso wo mu se hospital wo de ba yade bebira ho no mu a sebi abayifo ne hu bonifo bi wo no mu a maladi no ma beto de abeto ni peiso wa ha abrante kama ti sei entafo na abrante a sebi maladi se woni mu ade osu woni mu ade osku nko okọ ne kama o start ye mikru afi wodi wuram afagura madamfo an wo kum no matugo onwe no mai maladi na wei eya brabo papa ni o kum no matugo o kum nkinchina o kum empatu pre ensere wa ne sekre nom en o kum won bed nom en wo kum won maladi abranti ye kan no ma wo kum wo ya sa etem nyina no wo kan so kum mu papa no ma now the engine now kum di siesie fie anadem ukum mutugu kwa wo so awonwe no be bo dua kra mo o mu kan wo bi na uku no kra na akori ya maledi on de wo zo be pe na akori na kunu to twene wo mfa ne nya hwe umesua de na wo de etem na report e de baaye no wo de ya twura ase ese no makum hene ana ukum no mana maledi ye nyina mfanya adisua awofo mo mani na ho ewiye bre maledi ne me ekoso no ano oden obi amese obeka se obaba ye ne yire obaba ma elu kufa za wona ni ase wodi woni wie na ose edi na ndia wa ye nkone yekoka medasi pi ewusia medasi so jibre ma ye kohwe video no eba ye se na medi kan ye no se o abofra ewo fie na be ma na se oba be ka se me yiri mi ku yesre munhwe ni ye na abemu anasama enne odi abepie mu ewo fide ma se ya oka no na maame no ka che ne se miku nti onu no hu no se ya agro na sisia no maame no miku no odi bema no anasa abemu ano aye ni real life nti yesre awofo no se hu se bema na se oba bi kasa asem no de akere oba na wetia no wejai yesre nwatia no na wejai esanse sa asem na omoka no ebimu omani blasem na omoka no bebekwa akodu baabi akwa na enyi a na afeidie ode ne hu ye den hihia akola no na meba me yiri me kru no akwa akobemu enokre because abemu eidi obela nkasa
yɛbɛhwɛ mu na yɛaboa no ɛsiane sɛ n'asɛm yi deɛ ɛyɛ awerɛhosɛm ebusua yɛmfa story wei ɛnyɛ efutusɛm kɛseɛ ɛmfa ɛmma yɛn ho na meka wo sɛ ha egu so ayɛ Emergency Ghana TV ɛso abagyafoɔ no akasa bebree na nti yɛmfa ɛnto yɛn ho fo paa subscribe na like na fa comment nso ɛbɛ a comment section no ase edi a megye so ane kɛtwe maame esi ɛnesin ebusua maka.